na kinya ombani bwa corona mirimo mwire nejo aku mutujwa nkima jaraha nejo na interview beyond na ijo mutujura muthongi na jo agirete kirenja yaku ja enjaga emakairo gimaboyo bo mwire ethuraga mutujwa nkima jaraha Newero TV. Bito Phineas imana naenda tuchiorudha mugwanja chibita inene isiolo ne muri kinyume madeta 10 ira kiri muingi ate arigitani kone ne bate kweda batunga tairaje na njira ire batere bobu mirite nyuma ya makarika ya ile mbere mwajine ndio na madugani na ringen tomrume omwagi tinjara arane nde muingi kwedra yukidata na kule dirikari yukumere kendo tungata bagira chibitari neu Sibitari nene ja isiolo nethiritwe kimumungwa abo nene kiumia agiki na manto meya kwithira batotungatira aje ebora kwagirete ikiririkanagwa mwaje wa mbere aretirwo sibitari eno na gutigira kinyagithitwe enjara nonto oba kwithira mandagitari batamuchugurikira abora abateri wabaire eno ai mutingo warothekire ntuwe njwa mosindiru na mwanka athaino kuringana na baraba mukinyithire sibitari bali watitungatiritwe bwegana na thiete na mbere na kora onto obora bakomeneria na bo sibitari eno yakoringo ibiki Saturday ito amuretere sibitare asamaribo ba mureba mureta sibitare ondeja mande ambera kalingwa exile ataringerwe that day amberomba kuringwa Tuesday ekinya ataringwa ambera kalingwa Thursday Wednesday mwanka na arua kakiumia kathira ana baraba tona unduma kinyemwe muthakora aune kikogoro na kwenda chuma ote utokomene kugurwa ikoneka ketioneka mware kya kumakanya buruka mbiriria kwora kuguru nonto kuguru kwawa ura kukari na liera kwa kari mwanka na ruwa tore ote change tukwana no te wathithirwe nyatea ntuko mugwanja ama mitanda na ikayaira no te unduma inya kariewi nekondo tukoria atiri ndene muchioto ya isiuru kiumio ke ikurari na mtu arare na kesi inge aragiti njara nonto boa ukolokera madaktari. The same kiumio ke kukari ki accident yoka kuma Saturday mwankeru ari na mbedre batonete unduma inyekari katokoria atiri kasi vitare gometa totekumenya kafungwa mkono ikuwe natafutwa mzizi ili awekewe shindano wakasahau kutoa ile kitu walifungia pale juu. Hii ndio imesababisha kijana akate mkono. Mwankathai anababa tumete kona unduma na twaria kuri bibi na thinao katokutilongwa twaiko saindira tukaikwerengi na ituite kumenya agutena unduma ekubua igyo tumaona ntubetezwa Mwankathai mwana tumete kundumiwa koro Mwankathai kaukora endeiba kuromba athirikari ya kaunti Isiolo itareria bwega gwethirwa ni mandagitari bagomete na batikomenya kana gwethirwa cibitari itari na intobia bikwendekana gutungatira aje tababu nikenda bamenya na baira aje bao cibitari cingire bagatungatirwo na babwe. Hapa katika hospitali ya Isiolo Referral Hospital kuna upotevu wa kazi. Sijui kama ni hii COVID imefanya wafanyikazi waweke tools chini
Gavana hujatuambia hiyo. Gavana na tuere chibitare teo tuiki anto beto mali ganje bone unduma nabo mbeke kundumirwa otu accident ombeke kwa open kuma Saturday mwankeru ari anto bedra bate tiriti na bate shugulikeri na tueregerete ito bare trangere ne nje chadrikari to bayo krindire ne asa wasa Maria to are tradrikari na niko tukono teke trikari de mwanka dai na to kuboto no rubu nene ikiria tora kwenda gukinya kiri gwandi ira aje bau baigitwe tandi kibande to irere mire na kinya mononkoro gigochogia kwaraniria na arungamiri ba cibitari no batiromba kuonekana mwanka tukithi iruoni weru weekend kumesiolo betan class chabari ngene kuna ati atongere mama pedrikare account ya mero batongeretu ni mwanike mnene Rufus miretine begete ke karona bisa bakuma kirwanyiro World Bank kenda kwa ya mubango yoyo banki yo kirioremi account na mero mubango yoyo ryayo mbire mwakeno ingirele kumnyanya kuringa Rufus miretiba kambire ne ndio yotambi account na mero kenda go kiriarimi katuyita kenda mawaziri bethira bakimenya no tuiboboya mawaziri komenya no tumurandi yo iyo kuguza karibu department sionde yes ni agriculture yo ni agriculture we implement lakini department ya land Kenya yo muhimu no tumunda yo ambi iyo department ya land tuwe na Kenya waziri orwe kwa mfano kwamba kuithira kure at one point atukenda tumira ruwe kwa hiyo department of water is very important, that's why they are here. Kenya barabara tuwe na waziri wa barabara generally tuwe na mawaziri bonde no to somehow project ni ukata cross Kenya waziri wa trade tuwe ni wa trade and cooperatives anto babari ma bakenda kuendia so bakenda support from the department of trade kwa hiyo kudwania na indienja kureta anto baba level thirikari ere usikana kwamua menya pa ibo ba amua thirikari ikaritanguiri ku na ate ikaritanguira kwa ibo boya muno baba kimenya inguiri ku ikuruto department inesio cionde ki mwananchi wa kawaida itikumakania national government na county government kithei project yeyire iyanto bamiru project enari between national government na county government ni anto bamiru koko tikumakania ni kithei national kana county anto piraba kwenda kuona imaendeleo na kuunda aromba muno atongerie betu deatu kutembea around tuyite kiri anto betu tuelewe nguisi maendeleo yayo nde yeyite no to bantu bamiru whether ni government si ile iretete sawa sawa whether kinyi national government yakiretete isawa sawa whether kinyi county government yakiretete isawa sawa no tukiranto bakwenda ikuona maisha yo iya improve kana itukutithia juu chini ya serikali kuhakikisha mbi mwananchi wa kawaida na kuona maendeleo ya rabati kuona Dene Meru County itwethera tukianda imera nkruki F52 na turinge kwethera tukiugiania bionde ndire tutiumbwa gukinya anywhere so itwapikire imera bina na bire twije ibikuthithia bwaga mono ndene county yetu na mono bire bikomba kwithirwa bi alternative means of livelihood amongst the others that we bira tukuthithia itwethirite twina ikwati marigo avocado na macadamia biria tu na mwaka thai we are very happy no tugintu ja marigo Meru County ni on number 1 then Meru County and then Kenya the whole country itwithirite twina counties ithano mwaka thai pejite ku benchmark kuona urimi bwetu wa marigo na gitumi marigo jetu ja rindite kaja number 1 na kinyo urimi bwetu bwikwati ibo drive ite na njira nene mono na ikitumi ja value chain ucio ijire twatijukirie kenda tumba kuongerera empowerment ira arimi betu already benayo alafu avocado na macadamia i project act like a cash crop no to avocado na macadamia tuje currently should fetch a lot of money and arimi betu itokwenda bethirwa pakianda no to munda rira wande tempembe kana ikwasi kana kinyamira ukongera avocado na macadamia bitirwa mndene so no wete mndene jumo kethira wande tinto bibionde ugiketharira season yegike kion ukethira season yengi giteon uketha kikingi Ikoni kimwe kianto barabatura na mawathe kiugite ndege nikiambirite rugendo rwa kutha kigina kia guchiukiria arabaina maroto yo kutha kigina kitiringi ngirima na elia memba baikundi kibariwa kenda gukinyaniria no mwankane ndi bakinyikirenga bana county ya Nairobi Mike Bovi Sonko na Kinyara izo ndiguru ya Kenya ntubrane ndi betrete bakiwa bukaomba kwithira bathe dhakia kuliko muredi na ututariria
Ni gikundi kia antu pamo athe barabate guchuma na betha pena thini ya kuona kuma igoji isti giciko kia bunge kimenti ya bogaiti barabasumiretie na kwambira safari yawe akagoro nteithia mwanka Nairobi gucwana na munini wa mutongere wa Nthuguru William Ruto na gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko bakiuga unio weregero bao bore. Tunataka kuonyesha kuwa we can do anything that the others can do, hata sisi tunaweza fanya. We have the potential. So ndio tunaomba saidizi. Tulipanga a walk ya kuvisit our deputy president pamoja na Mike Mbuvi Sonko siku ya leo, tutembea kutoka Igoji kufika Nairobi. Walitusahau wakati walikuwa wanachagua miradi ambayo vijana wanaweza kufanya. Sasa hawa wakaona kwamba lazima wakuje kama sauti, watembee waone vile watafikia hao viongozi. Wana sana wakasema tumulenge. Tumeona naibu wetu wa rais ana mchango mkubwa. Tumeona Mike Sonko amesaidia. Rais wetu wa taifa Uhuru Kenyatta pia amesaidia. Ajanera gikundi giki mieri 3 mithiru bambiriri biashara kuthambia ngari no winde ugashure bathambia ngari atabari anto pate kuona bwega. Partially sighted wana guide hao wengine wenye hawaoni hata kidogo juu tuna totally blind pia kabisa. Hao totally blind wanatusaidia kusugua miguu na kusugua kwa chini kutoa matope huko juu huko kwa miguu na huko hakuna kitu inaweza haribika huko, lakini hao wenye wanaangaza kidogo na pia huko juu na huko kwa bonnet huko nyuma kwa boot wanasugua na vitambaa smooth tumetengeneza hapo. Sabuni pia tunatengeneza vizuri, alafu huko ndani wenye wanaangaza kidogo wanajaribu. Ikifika ni kwa pikipiki pia hapo tunawaambia hivyo tu. Wakati mwingine hata mkiangalia ni chini mawe imejaa, wakati wanatembea wanagongwa, so inabindi ujitolee kila wakati kuwa karibu nao ili waweze kufanya kwenda vizuri na wasiumie. Baika matereta baroka yojuri maromba jawa jara bakonde kunenkanira ke munini wa rais William Ruto baromba tongera bange buguchumeria ko batethera ko maigo shokira kimutorire. Tuna bahasha ambayo tumetayarisha ambayo imebeba our projects ambayo tulitayarisha kumpelekea. Bahasha yenyewe iko hapa, ndio imebeba project zetu zote. Na kisha pareje aonda jera bambireti yankurukia kilomita 100 gukinya Nairobi baromba tongera gucumira ko batetheria njere neji. Naomba iwe extended kwa viongozi wetu hata wa county kama gavana wetu MCA na viongozi wote ambao wanaweza kusaidia mlandi huu, sababu this is the first project I've ever seen in this region of Meru, and I think it's a big challenge to our young people because I'm also wanting the young people wherever they are to be creative. Sio kusema ati vijana wakimaliza shule disability imeishia hapo, bado inaendelea. So saa hizi wanajaribu kuona vile wataweza kujisaidia, wajimudu maishani ili wasikae kama muzigo huko nyumbani. Kiripotera weru weekend kuma Igoji East keshoka ubunge kementi ya Bogaiti betamure the Gregory. Ngana konete munini wa rais Kirendiunga ya wentere child red Norwich atungiria bakinya nende kaitene kabare ke kuidwaniria ende beke mendikithia ya Kenya mbere. Mimi nataka niwaulize viongozi wote wa Kenya, tujue ya kwamba tuko na majukumu hasa ya kujua ni vipi Kenya itakaa katika hali ambayo kila mwananchi atapata nafasi ya kufanya kazi, ya kufanya biashara, ya kusimamia mambo yake, ili Kenya yetu ipige hatua ya kwenda mbele. Sisi wote kama viongozi, na tujue tumepewa nafasi kama viongozi ili kushughulikia mahitaji ya maendeleo, mahitaji ya kupatikana kwa kazi, mahitaji ya kuwa kwa biashara, mahitaji ya Wakenya. Sio kwa mambo yetu ya kibinafsi, sio kwa mambo yetu ambayo inatuhusu na inatufaidi sisi kama viongozi. Ya muhimu ambayo tumepatiwa majukumu kama viongozi ni kwanza, priority ni mambo yanayohusu wananchi. The discussion and the conversation and the debate must change.
It cannot continue to be about the leaders of Kenya, their positions of issues. It must be about the 47 million of us, the 6 million young people who today are languishing because they don't have jobs, the 17 million Kenyans who live below the poverty line. How we will change Kenya so that it benefits the majority and not the few. I have a reason why I'm telling you people it is William Ruto. Because even when Raila was Prime Minister for 5 years, when Musalia was Deputy Prime Minister for 5 years and Vice President for 3 months, hakuna kitu yenye wametufanyia sisi kama jamii ya uliokuwa mkoa wa Magharibi. Huyu Ruto ndio amenipatia TTI yenye watoto wenyu wanasoma kule Bushangala. Na kumira tukitha tukiona kanya kunoka ndio gatokora nchokerete na nde twingi. Ye waya bana urugango kumenya ando bade umenyana makisire iranga dalira mtoburu beo goria kaya kwe na zibu ekwe na nyororo nukuona ndiko saga ndikura nyororo ngaro ngekera kara ndiko koroma ngima ngekera eriyo leromo okainga akwera nkujerie mado ya mameda janjo gu kinyaneko nunca wayo ugote ukira maigo ari waya bwana oye diambo de Santina Isakaga kanda harairako kaka telinge due ai kaka instantaneja orange kaka ne kale ando bagonywa kugwata Santanizer za skiza tune yeku SMS letu skiza wekere space 5600141 otomekere 811 Lai toko gira. Wa. Yu corona case meru mse. Te mete nje ko ya dimone. Utete kanya. Kanande uzo mabwa gwe. Na ndio tegwete gukuru kwa inteto ore gutunduka nonto ara kunde ore wero ikagukinyiria nteto ore thimone yaku kwamukira nteto ore gukareka ore thimone yaku kuma kwa wero tuma SMS ina ntamo N kire 20674 goshiandikithia ringa mbite nje yonde buri atumumu goto kundia kana romionge birio kana biteo tusiaraga tukiona lakini tweta mbere tukagira tutikumba kuona bobo ne buoto robwanja ya ntongeti ntorene ya baragu wondi ne abodhogochi central geshigo bunge ge central menti nara ethe mwekuro ana batana bashiarago bakiona ende bakinyanto medho jakaura na kubatiga otoro bwankia mukeo kiara tukionaga kinya wonne ndetere skuru ya Saitendi ndathoma munganda kinya kira 6 mbidete 7 ukwari kwatwika nyani ntikumba kuona ndina certificate ya computer technology. So far, I just mtu ana skills yana chio. We need someone who can empower us. Ndagurana bakara umankalira nwe ajirwe mumurungu nyawa mwita Jumatatu izekireke karoga kurukirwa otegera rugono ruru rakiao kinyamara na ole nkomedi mirete njaje butiria ukia ende bagakuoria murungu embere gikaro na county ngono cia mwanya umarerete gwakunja mitaratara iria batere kuthingatirwo ni ajeba murimo jo COVID-19 baraba ciathurire nja karanja ugeta ngugine cukuru kana guntu kungi ko mwingi nogo kaburu na urebya kuria na unyobya kunyobire na regu enjega thambaga njara ciakuri onthe na sabuni na roji kana alcohol based hand rub mwaje akeza kuumbirwo murimo jojo ringa thimu gukurukira namba 719 kenda gwitia utethio bo ambulance kugwata nteto nkurukicie ye mitaratara ya kurigiria COVID-19 riungira mutandao wa ministeri ogima neju www.health.go.ke komesha corona okoa maisha.
Twiboya nonto bakuringira mugendi. Nuiche mugendi ile tora kemero ranto murume ateno wa ingendo indaya. Nende ukomenya. Mugendi akayuke thimwe ku onende. Kuigwatira mugendi jaskiza tune yeku SMS retwa skiza wekere space 5600103 otomekere 811. Uri na ugwani untubo ugimbo boku bo mwire urathimo uritinguge bo ichunche byaku bya mwire toriongere Mount Everest Nutrition Clinics tokuthithire ithimbiwe kinande no kwenda kumenya condition cha itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba ya uchiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwire ne jwaku Mount Everest Nutrition Clinics toriaja ni untubo waku itorigitaga mirimo ja arthritis joint pains allergies asthma diabetes hormonal imbalances mirimo ya nkoro low sperm count stroke weight loss na weight gain, fibroids, STI na UTI, infertility, ovarian cyst, hypertension, libido, yeast infection na jangi kadhumba na gute side effect. Toriongere Miru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10. Kuwata nteto nkuruki toriongere dimo ukurukira 0724665329 kana 0733282849. Karibu sana Mount Everest Nutritional Clinic ambapo tunasema afya bora yako ndio mali yako. Nyinyi mnasemanga mjai kula ugali ya kavagara? Endeni mwoshe mikono. Makothe? Kai, ina wiki nkima. Ntamu. Leo lazima mama ninunulie ugali ya Raha Premium. Kima yeta na. Ligule mbule ndoto changima. Ilu ndoto chako mbolia. Kimene nete uno ile imbea. Kwani ni kavagara? Nyakio. Mwathani mutura moyo. Kimo yonde ikorabo haraka na igutabwata. Wale mam. Yani nkibe mutujwa Raha Premium mwetwike taja cake. Yo ni murugerengi. Nja iria imakaira ugima boyo bwa mwiri ithura Raha Premium Maize Meal. Nemo tujithondeki na utarambu eguru botheru, umenyeru bo bunene tariria na jwe na mushamojo mwega utiomba kulingithana na mitu yengi thokone. Na nande mutujwa Raha Premium ijo kuonekana ndukene ewere ya kwena agwe. Raha Premium Maize Meal kwa raha ya familia. Lubano tupokwithira itete na mbere kwatanira na unikire ndero cietu na kire mikire nene na mwekarire tukamenyithwe iguru riwekiri bwatwana twatwi